mamedi ne ko nketse wa chamkuku bare dula sione o re utlwe mokamedi ya wa chamkuku ta utla he bosi ba masioni ha o so le tjena o ta utla ba re siona we ke bana ba papa maila kolobe bana ba o phela ka metsi a o fisha ora ke a borobong tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa tsena tsa hore ya borobong re di ballwa ke Tsietsi Mohaladi. Gaso yena ya ditaba ho Lesedi FM o itlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku kapere. Ke o lebohile sebo shiba mamedi kgotsong. Mokgatlo wa Farmers Aid South Africa o re ho hlokeha thuso e kgolo bakeng sa batho ba angweng ke dikgohola KwaZulu-Natal. O na le ngongoreho ya hore pula e ntseng e tswela pele ho tsolloha e tlile ho mpefatsa maemo le ho feta. Molaodi e moholo wa phethahatso wa mokgatlo ona Patrick Fisher o re mothating ona ba shebane le ho thusa maqheku. I think this rain that is still continuing in KZN is not helping either. The ones that we're focusing on at the moment is the elderly. There's a lot of work to be done, and this is only just the beginning. And we're still going to see a lot of devastation. I'm still really going to see a lot of people losing their lives. The ones that already lost their lives, I mean, we saw children as young as 2 weeks old that have lost their lives. So yeah, it's devastating, and we're going to need a lot of help. Ho sale jwalo le tona la bophelo province ya KwaZulu-Natal Makgulong Similane le re ba ntse ba lekola tshenyo e bakilweng ke dikgohola ditsheng tse fapaneng tsa kalafo provinceng eo ke dipetlele tse 58 ho kenyelletswa le ditliniki tse senyehileng hampe ka lebaka la dikgohola. Similane o re dibaka tse ding tsa tsona marurelo a tsona a fefuhile. We've devised a strategy that says we are going to be very in Umgungundlovu district, the storm affected the facilities there. We are talking about East Boom Clinic, we are talking about the hospitals that are there. Even as you go inland to Tugela, some of our facilities have been affected. So we are consolidating currently a list of which facilities are affected and to what extent these facilities have been affected. But we are very worried that of the 600 plus clinics that we have, majority of them really have been affected by the storm. And of the 70 hospitals, close to half of them have been affected by the storm. And if you quantify the amount that's going to be needed to rebuild that infrastructure, we think it's going to be quite huge. Ho sale jwalo hloho ya lefapha la bophelo KwaZulu-Natal Dr. Sandile Chabalala o re dipetlele di kgona ho tswela pele ka tshebetso le ha mosebetsi o le mongata. Sena se etsahala le ha o bile le tshenyo e kgolo diteng tsa kalafo provinceng eo. Chabalala o re ba tla etsa bonnete ba hore bakudi ba fumana tlhokomelo ntle le tshitiso. We've devised a strategy that says we are going to be very meticulous at our outpatients units. Where a patient does not need to be admitted, we're not going to admit those patients. Where a patient is stable enough to be discharged home, we will discharge those patients. But where a patient needs to be in the hospital, we do everything possible for that patient to be seen in that facility. If needs be, we then move that patient to another facility so that the quality and the efficiency in terms of care is not compromised at all. Hotsa di papadi bolo. Mona re lekola dipapadi tsa DStv Premiership tsa PSL tse bapetsweng maobane. Dipapading tsena tse bapetsweng maobane sehlopha sa SuperSports United se mamotse Kaizer Chiefs ka ntlha ile nngwe o le ntlha ya SuperSports e kene metsotso ke 68 ya papadi ka leoto la Thamsanga Kabuza. Cape Town City ya bapala ka ho lekana le Royal AM eo Machupu a tlabileng ntlha ya yona ha metsotso le 30 me Royal AM yona ya itlhaba ka lerumo karolong ya bobedi ya papadi. Amazulu usutu e tlabotse Maritzburg United ka ntlha ile nngwe ho lehe Methi X Galaxy ya mamola Sekhukhune United ka ntlha ile nngwe ho lehe. Jwale ka mehla yohle a sehlopha se matla se hlole. Ditaba tsena tsa hore ya borobong di fella mona mamela tse ding horeng ya 10 motso o mong Makgulong a mataba.
hantle o dimahloho metsotso ke mehlano ka morao hora ya borobong. Momamedi ho tsengwana ya o dumedisang ke Thuso Motaung. Ke ile ka o tshepisa hore ka jeno ke tla tsama le Timothy Modisane Modise ho thewa tshebeletsong ya motsweding ka kapa yena e le mo di fetang tse 41 e le ka mora tshepi ena e tshabehang makrofono. Khotsohle momamedi a ratehang lenaneo ke la hao la Makgulong a Matala, mme re tla ba le yena a tshwere tsa tumelo. Sontaha ke se ikgethang. Hallelujah. Metsotso na jwale ke supileng ka mora hora ya borobong. Oh, ribine hosana yena. Ribine hosana yena, ribine. E fihle hodimo le hodimong. O ereng ha o kena o re wa halalela Jehova wa makgotla. Lefatshe lohle le tshwanetswe ke kganya ya hao. Momamedi ya motle, momamedi ya ratwang ke lehodimo. O ske wa fetwa ke lenaneo lena, moo teng re tlabe re tsamaya le konka bokamoso. Motsweding FM re tla re utlwe ha Timothy a phefumoloha ngwana Modise manape. E re pele ke ya kae kapa kae o mphe sebaka hore ke kene motseng wa Thekwini, ke kene Natala. Ke kopa o mphe motsotsonyana fela hore lapeng le leng le le leng le hlahetsweng ke bohloko, lapa le leng le le leng le wetsweng ke koduwa ena. Modimo no wa dimi me o boetse o latile. Modimo ha o fose. KwaZulu Natal askis. KwaZulu Natal askis. Askis ho tlaloka.
a ko ntumelle hona jwale mommamedi ko fena ko ile 10 metsotso hantle ka morao hora ya borobonga ke kopa fela ho ya mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng wow tshwarelo bareki re na le dipidisi tse phekolang kaofela mafu a masapo mokokotlo o bohloko ho ruruha ha mesifa e bohloko dipidisi tsena di thusa ho qeta bohloko hape ha di o fe mathata ha o di nka ha o na le matshwao ana wena moshanyana ho neng ke re o tla njwetsa lebitso la dipidisi tseo maoto a ka le mangwela utlwa bohloko a ntse ke emetse wena o qete lebitso la tsona ke threshold o tla di fumana chemisteng e haufi le wena o fumaneha le moriana o raba threshold ke karabo ya masapo le mesifa e bohloko ba mmitsa sekhoko sa tjhelete hobane o na le tsebo ka tjhelete. Mona Time Bank ha hona tefelo tsa account tsa kgwedi le kgwedi. Ena ke poloko e kgolo ya tjhelete. Hobane tjhelete o e bolokang go lefella dijeo tsa kgwedi le kgwedi tsa account o ka rekela morahao thoyane a o kopang yona mehlaena. Ka ho o tla boloka ditefelong tsa account le ho phomola moyeng. Ke o he keletso ho tswa molomong wa sekhoko sa tjhelete. Etsa jwalo ka sekhoko hobane bo ke bohlale. Time Bank, you've got this. Time Bank ke moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete ya ngodisitsweng semolao. O na le mathata ka mafu a mang a mmele kapa mathata a tlisitsweng ke COVID-19 ka masole a mmele a fokolang ke ne ke se ke nyahama ho fitlela ke utlwela ka antioxidant e leng di-capsule tsa Prosidin e fetotse bophelo ba ka kaofela re shebane le dintho tse ngata ha jwale e re di-capsule tsa Prosidin di o thuse ha e sa re Prosidin ha se Prosidin e fumane ya dikhemising tsohle. metsotso le 12 ka morao hora ya borobo hako amohele wena mommamedi ya ratehang ko amohele sonteng sena se ikgethang ba bangata ba ne ba tswile ho ya dikerekeng tse fapaneng ke a tseba hore lentswe le ile la bua le lona empa o sengona e re ke botse potso na le sa phetse hantle lapeng la hao na le sa phetse hantle na bodulo bo santsane bo le hantle na tsohle di santsane di tsamaya hantle lerato la maobane le santsane le le teng na lerato la maobane le santsane le bonahala na oh o di mahlo metsotso le 14 hona jwale ka morao hora ya borobonga o tlo utlwe he momamedi ha re kopanya tshepe tsena tse tshabeyang re kopanya tshepe tsa moya re nka leeto la bophelo re nka motheo wa bophelo Hallelujah.
Non-stop 90.9. Re go tshwara mo. Re go tshwara fo ngwana ga mma. Re go tshwara ko re sa belaele sepe. Re go tshwara ko ngwana ga mma re leba tshelo jono. Re go tshwara ko re re modimo rona ga o palelwe sepe. Thuso yetla. Thuso yetla. Thuso yetla mo modimo rona ga ngwana a sela le hatsi jeno. Thuso yetla e mo Makgulong a Matalana. Motswedi ke wa madi a pholoso. Motswedi ke madi a tsholohelwa. Motswedi o ke one o ka one o tla kopanyang bana ba batho, o tla kopanya morafi wa South Africa. Tumelo ke ngwana ga mma. A re bue fa malome. Ke mafike ka kwano. La ruta ka ko. Hallo. Antle fela metsotso e 19 ka morago ga ura ya borobong mametse LESEDI FM. Mo mmamedi motle ha re etsa tjena re tlabe re tswa ka motsebetsi ona wa rona fela ntumelle hona jwale ke ye mabenkeleng.
Refilo ya dilemo tse 58 ke mookamedi wa company. David yena ke stock controller ka dilemo tse 25. Jwale ba tshwana ka eng? Ba tla beha meja fatshe ba setletse. Diteboho ho Metropolitan. Ha o so siwe ke nako ho hlophisetsa ho beha meja fatshe. Bua le moeletsi wa tsa ditjhelete kapa o kena ho metropolitan.co.za ka jeno. Hlophisa merero ya hao ya tsa ditjhelete o be le bokamoso bo tjhatsi. Metropolitan. Together we can. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited. Mofani wa insurance wa semolao le moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ke eng se etsang hore Sasco ebe Sasco? Ke eng se re tsosang pele tsatsi le tjhaba ho re fa lofo ya bohobe bo fresh? Karabo ke lentswe le leng kha tlhokomelo. Ke ka hona bohobe ba rona bo bakueng hore bo be le tatso ya sebabatso le bo fresh ba nako e teletsana letsatsi le leng le le leng. Hona ke tlhokomelo e tshetsweng ka hara thollo e nngwe le enngwe ya flouru le lofo e nngwe le enngwe e monatjana e natefela Mzansi ka bophara. Ke ka hona bomme ba ka re tshepang ho fepa malapa a bona. Hobane re a hlokomela. Sasco, latswa tlhokomelo. Ere momamedi ke tle ke fetise molaetsa ona o real South Africa. Kopile ho khutliswa ha dihlahiswa tsa Dark and Lovely, a precise demonstrate and shine relaxer tsa MRE ya 125 milliliter ka baka la phoso e amang nomoro ena ya batch 87UD00 le 87UD01. Ha hona dihlahiswa tse ding tsa Dark and Lovely tse amehang. Haeba o rekile sehlahiswa sena o se ke wa se sebedisa ka ha se ka utula moriri ona le o lematsa tlalo la hao la hloho. Se khutlisetse moo se rekileng teng hore o khutlelwe ke tjhelete ya hao. Ha o batla dintlha tse batsi ka taba ena, etela africa.darkandlovely.com. Emere e lokelang ho khutla ke a nomoro ya betcha 87UD00 le 87UD01. Dark and Lovely. Uri mahlo metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka morao hora ya borobong. O mametse tshebeletso e kgolo LESEDI FM le naneo ke la Makgulong a Matala. Me hang fela ha metjhini ya rona e kopana e utlwana wena mothemo re tlabe re tsama le Timothy wa Modise. Ere motsotsong ona ke tle ke utlwe hantle he ka nako ena hore a Timothy Modise o kgona ho ntshwara ho ya ka moo ke hlophisitseng ka teng. Kana ngwana monna Jau re a utlwana o kae ha ho letse ngwana mme dumela hle ngwana mme hle dumela. Ke a leboha ngwana Modise, ke a leboha. Ke a o dumedisa hoseng ha letsatsi lena le leholo Sontaha se setle. Ngwana mma a re kwakwante re sa bila le sepe a re kwakwante ho ne gompedi jana re bone thuso mo modimo tshelang. Re kwakwanta jana re le Makgulong a Matalana. Re kwakwanta jana re tsena mona kongeo ka re wena motho wa Afrika Borwa o se ke wa khobega marapo gonne modimo na le rona. Au thuso hle ngwana mme dumela. Ke se ke dumedisitse ngwana Modise. Ngwana hamma Bophelo manape ke thapelo. Motho ya sa tsebeng thapelo, ya sa tsebeng nako ya thapelo, ha so utlwisisi motheo wa bophelo. Thapelo e kgolo le ho feta mabitla thapelo. Thapelo ngwana hamma thapelo. E tibile le ho feta lewatle. Thapelo ngwana hamma thapelo. Thapelo
Afrika Borwa thapelo. Amen. Amen. Yena morena Jesu Kriste mona go ethatha botshelo ga romuwe ke rara. Oh yeah. A tsena mo thapelo. A fufulelwa madi, a fufulelwa ka thapelo a ikgolaganyane modimo o tshelang. Oh yes. Thapelo. Thapelo. Mejako ya bulega thuso ngwana ga mma ya bulega. Ho le thata ngwana Modise. Ho le thata ho le bima bophelo bo le thata. Yes. O ya lengweleng. O ska wa lebala ho ya lengweleng. Se lebale maikano a gago mo modimo o tshela lengole kgolagano a ine thapelo. Hallelujah. 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 Oh, ka thapelo o gona o hlola le magotla dira o dikile. Bona ba tla ba teng ba ba bua ba dinywenyenyenyenye. Ba tla ba teng ba ba reng ho seng hona re a mo tsamaisa ka thapelo. Bona modimo ga go sireletsa. Go. Ai! Morena o tseba mathata rona, o tseba le tseo re di hlokang, o tseba le tseo re llang ka tsona, o tseba le tseo le tse etsang gore maphelo a rona se ka tsamaya hantle. Ha o bitsa fela lebitso la hae, o kena thapelong, o a tseba gore na o hloka eng, o kena le kunutung le yena, o a tseba gore na o hloka eng. Oh Timothy, ngwana ga mma o tla mo pedi a re betsang pele lona ba morena le mosieleng sebaka. Bane o tla itse go fetola dio tsotlhe mo molemong wa lona. Gonne ke moemedi ya renang o tseba se re se tlhoka. Dimo a rona go tlhomame ka boammaruri. Bona o tlhomame jaana go bona kgololosego freedom. Ka thapelo. O itse se re se tlhoka. Hallelujah. Di thusang dipelaelo. Di thusang dipelaelo. E ba le kunutong le morena o bona tse dintle. E ba le kunutong le morena o kgabaganye lewatle le dihibidu. Nna mo le kunutong le morena o bone bogolo jwa morena. Thuso e teng Makgulong a Matala. Ere ko jwetse wena ngwaneso, ko jwetse ngwana mme mona Motsweding FM. Le ha o ka ba le sera se jwang kapa jwang, la o ka ba le motho ya sa o rateng, ha ba le motho ya sa o batleng, ere ko bolelle Motsweding FM. La o ka ba le motho ya ngolang dintho ka wena, la o ka ba le motho ya buang dintho ka wena, o tla o tsebe ngwaneso ha o ya lengweleng. O tsebe ngwaneso ha o ya lengweleng, o tla e fumana karabo yo e hlokang, o tla e fumana karabo yo e hlokang, hobane ha ona ntho e matla jwalo ka lengwele. O tla o botse monna, o botse mosadi. Oh, hey, hallelujah. Tim, hallelujah. Bona a re lebisa tsotlhe kwa go nna. Yes. A re na ka yone o na le mo dipelaelong. Go ne botshelo ba tle bo ne teng motho a nne mo dipelaelong. A re lebisa tsotlhe kwa go nna. A re o mo setshwanong sa me. Your resemblance means confidence. Yes. Your resemblance will bring all the answers. A re hambitsa o mo inenjame o mo setshwanong sa me. Karabo di teng. Yes. O kamedi ya renang o tseba se re se tlhokang. Ai! Oh! Shapa sera
shapa seraso patale ka thapelo shapa seraso patale ka thapelo jalo kaila cho mofokeng e motle a re wetse gore sera sa hao se patale serasile sa patala mmamoshe gore a nyantshe moshe sa patala mmamoshe gore a hodise moshe e le gore ya kgopo o na le kgopolo ya gore o tla bolaya bana ba bashemane empa wa ka ha e ba jwalo wa ka ha e ba jwalo wa ka ha e ba jwalo ya ba sera se patala gore moshe a hole ya ba sera se patala gore moshe a nyantswe le wena go tla ba jwalo fela ka thapelo go tla ba jwalo ka thapelo o tla etsa sera se o patale mme se santsane se tlo o patala motho ya o hloileng ka jeno Motsweding FM o tlo o patala ka baka la thapelo ngwana mma ka thapelo ngwana gamma ngwana gamma e thata e re tsamaya haleluya lueto lo gore nna le wena re atlege for us to be successful ke ka lengole ka thapelo nako e thata botshelo jo ga morena a bona boiditi Jono bolela ba re mapuleng crucify him and he kept on praying. Oh yeah. Na rapela modimo o tshelang o tshela le sera. Ke bua jalo le monna gago ke sera tsa gago le mosadi wa gago ke sera tsa gago ga tumelo ya gago e le potlana fa o le bokoa ka tumelo ya gago le ene ngwana gago ke sera tsa gago moagisane wa gago modimo a rona re thuba le motsa leo ka thapelo gonne ke nanao motswedi ke wa tumelo motswedi kwa madi a ka one o tla bona pholo o tla bona botshelo jo mo natetsang botshelo jo ka bona tare ga motho le botana a re o kila tsena mo motsweding o ka one tumelo ya mopholosa hela tau cho a kontumelehle manape ho senga letsatsi lena ka kapa e kholo ya maqhubu a kontumelehle ka kapa e kholo ya tshepi ena e tshabehanga ore ho seng hona nkekela tetebo ngwana moloye a ka re fepina re ya re tshepisitseng o a tshepahala a re tshepisitseng ya re tshepisitseng o a tshepahala yo re solofeditseng bona solofelo e mogene haleluya 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 amen mo mamedi ma ka maoto seng hona o yeme ka maoto bine se fela hore ke na le modisa ke tla be ke hlokang ema ka maoto seng hona mo mamedi la o ka ema hekeng ya ntlo ya hao wa re nna ka jeno ke a hlotse magotla a dira ke a hlotse ka thapelo ke a hlotse ka lengwele la o ka ba le moaisane a ditabataba ha o fihla hekeng ya hao o re nna ke na le modisa ke tla be ke hlokang ai ar dira di ka ntlo a manape ara bona mana o satam baballa le mo botshelong jo o satam baballa mona kwe ka yona mmereko seo mo lapella tlala e le yone bana ke ba rutegile mme go sena ope yo o dirang morena re ke sata go babalela ke tla go sireletsa ke tla go tataisa o tla bona tse di molemo gonne ke mo kamedi ya renang ke itse se o se tlhokang e re o le tsena he motho motle re re o ya tshepa le ha o sa tshepise bane ya re tshepisitseng
re a tshepahala ya re tshepisitse o ya tshepa mamela disetsa all the time Jehovah, mani uritsepisitse, bibile uyatsepa, Tauye re bona mpholoso ngwana monna ha Tauye o nhopotsa Johane wa le simele bone a re gankitla ke le tlogela le le masela Hallelujah. ke be la ba di khutsana hobane ke tla ba lona Hallelujah. oh Tauye Ntate. nyenyane
ke tla go tla ngwana monna tshwara jwalo e re le rona re mabenkeleng mona mokhuru re a tseba gore paseka ke nako ya lelapa ka hoo dula o hokahane le baratuwa ba hao fumana theolelo ya 50 ranta ha o romela ho feta 700 ranta kgetlo la pele ka mokhuru mme motho ka mong a ka ikgapela se seng sa dithututu tse 20 ha a romela ho feta 700 ranta joina di-customer tsa mokhuru tse fetang 10 million whatsappa +2786 0018555 ka jeno o ka romela tšhelete ka ho otlologa ho mpesa wallets ka lesotho mokhuru ho fihla ka la 17 mesa ho na le dipehelo afrika borwa fela ha hona ya etsang awesome jwalo ka rona mona Mzansi ha ba re hangout rona re re chillers ha ba re sorry rona re re askis hobane ka Samsung Galaxy A53 5G ntjha awesome ke ho re tlabeng re ho etsa nka ditshwantsho le di-video tse hlakileng jwalo ka lehakwe ka camera e awesome ha moketjana o ntse o tswela pele ka battery e tshwarelang matsatsi a mabedi natefela ke di-pool party o sa tshoge ho haswa ke metsi hobane A53 5G ha e tshabe metsi ikotle sefuba ha ba o botsa gore ntse o etsang o ba jwetse gore ha Samsung awesome ke ntho tsa rona iphumanele ya hao mabenkeleng a nkang karolo a Samsung e re ha o le tjena he mo mamedi e motle wa tshebeletso e kgolo LESEDI FM mo le motsweding ke tle ke kopane le ngwana mme kwano manape ke mo festival ka motsotsong ona manape wa ka gore a kampe mmino wa hae o tsamantla santswe la hae motsweding FM a kompetsa mantla santswe la hao team Hela dawie buka. Turn your eyes upon Jesus. Yes. Udientse ngwana monna wa sheba ntho tse ngata fatsheng lena sheba modimo wa gago o bone pharologanyo. Go. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim
public domain, MOTSWEDING FM, public domain. If you turn your eyes on me, I'll make miracles. Karata, kabakarata, habejuhaniari, ari yo tsutendi taulo zame, adi dirisa, kene yon tatang. Me yon tatang, uta ratwa kire, lena kita murata, kibe kimi tsule. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Yo ratwang ke nna le rara o tla mo rata bona o itshenelela jang o iponatsa jang mo modimo wa gago ke fa o rapela o ba le konutong le modimo ya phelang le Makgulong a Matala motswedi ke wa tumelo kwa lerato ke wa kgolosego hela Dawie ntate wa ka ha hona bophelo ka ntle o thapelo ha hona bophelo ka ntle ho thapelo thapelo e tla o tsamaisa thapelo e tla o kenya le mo ho leng thata teng thapelo e tla o bulela le mamati e tla o bulela le mamati a kwetsweng hela ngwana monna thapelo fela thapela o buti thapelo fela ke ka ho ha ke bua le wena o seng hona ke latang se fela se seholo se reng o sa tlampaballa le bophelong o tlampaballa le bophelong bona hobane le modisa ya phelang ya sorobaleng ya sa kgathaleng ya sa otseleng ya sa tineheleng batho ba hae amen modisa ya phelang o re ha bina mmina thoko o re ke tshepa modisa ya disang ka leswai ngwana monna jo ke ena ya tla ntshedisa ka mohau wa hae bophelo tlhomogi jwa gagwe jo bo gakgamatsang yes yo pelo telele yes yo re fa go leba jana re yo o mo se tshwanong sa me yo re fa go leba jana a re gang itle ke mo tlogela a tsena mo sekakeng mo mahwatateng mo na mosotho a bua re mahwatata a re ke tla nna le ene o re ha ke latlhehile o nkhutlisetsa hae o nkisa tseleng ya nnete ka lerato la hae botle ba Jesu o na le lerato la hae ha le fetowe lerato la hae ha le fetowe o re o nkhutlisetsa hae ka lerato ke ka o mbina thoko e mong ha bina a re ke utlwa lerato le Tauye utlwa morena ha le ba South Africa a re falong thata bona le nna ke tla lo rata ka mafoko a me a lona fa le kopa se le se ratang go tla dirafala it will happen Tauye modimo rena wa phela o le rate o le rato ke modimo yo re fa re leba jana a re ba ke ba me Taue ke tshwara ganyenyane ke tla bua tle Mommamedi a ratehang a gona jwale re ya metsotsong e 10 pele ho hora ya 10 mme o reng ya 10 re tla be re nka baruti he re tla be re molata ntate Lefu Maine ngwana Chifi mme Manape ke bua ka Timothy wa Modise ba tla be ba kopana jwale baruti ba rona moyeng mona ba kopana tshebeletsong tsena tse kgolo tse pedi. Ke
ke nnete LESEDI FM ke molelwa gona jwale metsotso le shome pele ho horwa ya borobonga ere ke ye ka mona ka mabenkeleng. Ke eng se etsang hore Sasco e be Sasco? Ke eng se re tsosang pele tsatsi le tjhaba ho re fa lofo ya bohobe bo fureshe? Karabo ke lentswe le leng kha tlhokomelo. Ke ka hona bohobe ba rona bo bakueng hore bo be le tatso ya sebabatso le bo fresh ba nako e teletsana letsatsi le leng le le leng. Hona ke tlhokomelo e tshetsweng ka hara thollo e nngwe le enngwe ya flouru le lofo e nngwe le enngwe e monatjana e natefela Mzansi ka bophara. Ke ka hona bomme ba ka re tshepang ho fepa malapa a bona. Hobane re a hlokomela. Sasco Latswa tlhokomelo. A kompulele mamatihle BB Cash and Carry ke sekelete. Theolelo ke tse kwalang letsatsi dipisi tsa nama ya kgoho 5k tsona ke 99 rand 99 di a lahlwa. Mahe 5 dozen ona ke 88 rand fe. Sasco cake flour 10 kg yona ke 95 rand solo fela. Mokotla wa tswekere 10 kg ke 149.99. Rama margarine 500 gram ke 19.99 ya lahlwa. Sesepa sa phofo sky washing powder 2 kg sona ke 24.99. 10 kg rice ke 85 rand. Theolelo di sedikadi. Me di tla felella mane ya kgwedi hlola matsatsi a 20 le metso e tsheletseng yona kgwedi ena ya April. Ke bua ka BB Cash and Carry. BB Cash and Carry o fumana ditheolelo tsena mabenkeleng ohle a BB Cash and Carry. E ya Qwaqwa wa ifumana, e ya Harrismith wa ifumana, e ya ka Rates wa ifumana. BB Cash and Carry for the people. Momamedi ke kopa tshwarelo. Motšhini wa ka o latwa wa tsamaya kwano mona yaba wa itaela ke kopa tshwarelo haholo ke kopa o bala BB Cash and Carry hape. Ke kopa tshwarelo ba ke mametse ka mona motsweding ka mona ke mametse hape LESEDI FM ke kopa tshwarelo. BB Cash and Carry theolelo ke tse kwalang letsatsi dipisi tsa nama ya kgoho 5 kg tsona ke 99 rand 99 di a lahlwa. Mahe 5 dozen ona ke 88 ranta afela. Sasco cake flour 10 kg yona ke 95 ranta se solo fela. Mokotla wa tswekere 10 kg 149.99. Rama margarine 500 gram ke 19.99 ya lahlwa. Sesepa sa phofo sky washing powder 2 kg yona ke 24.99. 10 kg rice ke 85 rand. Theolelo di se di qadile BB Cash and Carry. Kena mabenkeleng ohle BB Cash and Carry. Ha o kena teng o tla fumana theolelo tsena di qadile ka di 26 di tla felella ka di 26 ka kgwedi ya April di tla be di fela. May mabenkela BB Cash and Carry wa fumana Qwaqwa Harrismith Molly Rates. BB Cash and Carry for the people by the people. O tlo ntshwarele mo mamedi motle ka jeno ke sebetsa ka mona ke mametse manape ka kwano Timothy wa Modise ka mona ka MOTSWEDING FM. Ke khola re jwale ntho tsa ka di lokile. Ere ke tla ke etse tjena ke khona hore ke lokise ntho tsa ka. Metsotso ntle fela ke metsotso e ka bang e tsheletseng hona jwale ho leba ho renga ya leshome me ke khola hore taba tsa rona di tla loka le ngwana mmekwano jwalo ka re shebile ho raya leshome ntatewe Modise ngwana ga mma o atametse moruti wa ka mono
kile o sa fihle ngwana monna o teng o na le nafa ka re o apere bontle bo apere bontsho ke moruti wa tametse moruti wa ka mono ha sa le teng a ke a leboa e mehlano metsotso hantle fela o leba horeng ena ya leshome wa tseba ha maemo a le tjena Jesu o ile a fopha ka makgetlo-kgetlo Jesu o ile a fopha ka makgetlo-kgetlo a fopha madi fopha madi Jesu Motaung hey o ile a fopha madi ba mo kentse mofapa hloho madi a fopha a fopha madi ha ba mo shapa a na fopha madi madi a sa kgaotse a tswelela madi a tshologa yo Jesu ha ba mo kenya dipikere maotong ra nna ra utlwa madi ha ba mo hlaba lehlakoreng ra nna ra utlwa madi mo mamedi ka jeno ho ba ruti ba o re tlang o tsamaya le bona letsatsing lena sontaheng tsena nna ke batla o tseba ke a tseba le wena o batla o tseba gore ho fopha ha madi hona ka makgetlo-kgetlo ho no ho bolela eng ho no ho bolela eng gore Jesu a fophe madi ka makgetlo a mangata ha kana hobane madi a itse ha tswa lehlakoreng a tswa le metsi hobaneng ha madi a itswa lehlakoreng a ile a tswa le metsi haleluya madi a bua kgololosego amen Mosotho Motswana Movenda Mozulu ga dira tiro ara a madi a tshologe bona ga morena a nela botshelo jwa gagwe madi a tshologa netefatso ya gore kgolagano e tokafaditswe madi a tshologa ga gore nako epe ka yone a ineelang a re this is too much haleluya o tsena mo loetong lo o tsena mo tseleng e ka maikaelelo a go bona motho a bona kgololosego amen ka madi madi a ka one re buang ka kgololosego madi a ka one re bona go tleng ga motho re kopana re le morafe wa Afrika Borwa wa democracy ka madi a hola tau metsotso e meraro motho motle pele ho rwa ya borobonga Jesu ile a fopha madi ka makgetlo-kgetlo Jesu ile a fopha madi ka makgetlo-kgetlo hobaneng Jesu ile a fopha madi ka makgetlo a mangata ha kanana ka jeno lenanong lena la tsa tumelo mmo le Makgulong a Matala baruti ba rona ba tla ke ba refe madi ana a bolela eng ebile a bolela eng le hona jwale hobane ha ba mo kenya mofapa hloho mona o ile a fopha madi a ile a ba teng ba tshwara phafatlhe ngwana monna yo itse ba mo tabola mo kokotlong ha ngwana monna madi a nna gone madi a e ba teng ba tshwara ha more ngwana mma ba mo tshwara dipekere bona ha le rapa le thubega le rapo le thubega madi a nna fopha jwale ntho e mmakaditseng ka ho fetisisa mommamedi e motle le wena moretsi wa motsweding ha ba mo hlaba lehlakoreng ya tsebang ditaba ore madi a tswa lehlakore le metsi lehlakoreng hlaba lehlakoreng ya tsebang ditaba ore madi a tswa ena morena o kila bua re ke nyorilwe haleluya metsi ke bophelo haleluya madi ke kgololosego freedom madi ke kgololosego freedom oh yes re phela ka bakeng la madi
re tshela jaana ga o batla steak o batla mutton o batla chicken bona bophelo bile ba nyamelela madi a tlisa boitumelo hela taue a re be ditabeng. E re ha motsweding banka ditaba rona ka mona o LESEDI FM re tle re kopane le lefu wa maine hobane jwale tshebeletso ya motsweding ba santsane ba nkile ditaba ha rona le moruti maine mofokeng wa ka e motle jwale re tlabe re nka leeto lena le matla leeto la bophelo re nka leeto lena la bophelo ho fopha ha Jesu ka makgetlo mofokeng ntate maine dumela o seng hona. Dumela moruti wa ka o sengona ha re nke leeto mmoho le wena me tla re ha motsweding re qeta ho fumana ditaba re be re tsamaya mmoho le bona. Hako fepina ya worship house. He leadeth me. All the days of my life, I shall call Lord once. All the days of my life, I shall call Lord. He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me on the days of my life. Somebody want, yes Lord. I said He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me. All the days of my life. Somebody want. I said He leadeth me. 'Cause the Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want. It's the way, the truth, and the life of my life. Hey, I shall not want. I say He leadeth me. The Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? No one, no one, no one, no one, no one. I say, He leadeth me. If God is for us, who can be against us? Who can ever be? What's greater is Jesus in me than the devil in the world. I shall not want. Hallelujah. Even though I walk in the darkest valley of the shadow of death, I fear no evil. I fear no evil. For You are with me. You are with me. Hallelujah. He leadeth. He leadeth. He leadeth.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is my shepherd. Bachojolo heba worship house. He leadeth me. Eremotsotsongwa jwale anako ye mechena moma media rate hanga jolo ka kile ka choka re tla banna ko ye kholo mo tenga baruti ba tla ke ba bue le rona metsotso ke supilenga ka mora hora ya leshume metare metsotso ya leshume ka mora hora ya leshume ebe motswedinga e tla ka mabenkelenga hanna ka mona ke tlabe ke ntse ke tswela pele ke kakata hobane kile ka nka ntotsa ka di beya ka thoko hore baruti ba tseba ho matha baruti ba tseba ho tella baruti ba tseba ho etsa mosebetsi ba tseba ho fihla ba tshware madi a Jesu ya ileng a fopha ka makgetlo ya Jesu itsenga ha rapela mofufutso wa hae wa fetoa madi ha wotla makgetlo a mashoma mararo le metso e robonga anatsulla ona tenga natsulo amadi anatsulo amadi motemotle khotso hle e robedi metsotso ona jwale ka mora hora le shome e re ke fe moriti wa ka ka mona ka Motsweding FM ntate Thuso Motaung madume motho montle madume motwesh ke ene ka tlhamalalo mo Motsweding FM e ka nna mang ga ese the captain himself ke Pastor Israel Motsamai dumela hle wena LESEDI FM dumela Motsweding FM dumela bokone bophirima dumela Northern Cape dumela hle motho montle Gauteng Limpopo Mpumalanga KwaZulu Natal Eastern Cape le wena Western Cape re sa go tlogele ko morago Free State ke dumela gore o itumeletse gore e be re tla go go wena ka tlhamalalo ke re motho montle ke go netefaletsa gore re tlile go inosa ka nkgo ka lefoko la modimo mo letsatsing la tsogo senia tsileda ka lone re le bantse dintsatsi la morago ga ponele pele morena a re tlogela thuto e ka na a re le itse dilo tse di tla diragala mo botshelong ntate Motaung Rutiwa ka captain my captain o ka ntate Maine o ka ntate Maine o tla wa kena hona jwale captain kakata captain kakata motho montle itse gore letsatsi le ga se letsatsi fela ke letsatsi le le tlhaolegileng ke letsatsi le le sa tshwaneng le matsatsi a mangwe ke letsatsi le le tshwanetseng le nne le bokao ke letsatsi le re tshwanetseng go leba ko morago re be re iteba mo re leng mo teng re be re leba ko pele tate Thuso Motaung ntetlelle ke tabogele ka mo marekelong fa ke boa re be re tsena re gatoga hallelujah motho motle kana ko etsa fediseng pelo ke tlabe ke nka moruti maine ke nka lefua maine ke mo kopanya le the captain mme jwale re etsa mosebetsi o moholo ka jeno mosebetsi ro lahlela metseng le metsaneng re kena malapeng a fapaneng re kena ka makoloing re kena o batho ba le mesebetsi moruti maine a ke ku utlwe khotso mo Fokeng ntate Motaung mo Fokeng wa ka nna ko idumetse captain o salukile me ke tseba le wena o solukile o salukile captain Motsweding FM ntate Motaung so ho le jwalo ke dumetse modimo ka jeno lena e le sebeletso ya kopanelo ele monlelo hape re konka bokamoso hallelujah morena Jesu Kriste o suhile le bitla le hlotse ho mo contain ba lebedi baneng ba lebetse le bitla hallelujah abaka ba khona go emela matla morena Jesu Kriste a tsoa empa ntate Motaung mo re leng teng ke mona mo re tshwanetse re shebe
makgetlo ao Morena Jesu Kriste madi a ileng a fologa ka ona. Ha ke o dumedise ngwaneso ka Motsweding FM, ne ke dumetse Modimo gore o tlotla a bua le rona hohle mo re mametse mo le mametseng le gona teng. Ka jeno lena ha se fela lenaneo le re tshwanetseng re le etse ka kopanelo, empa ne ka jeno lena re tlotla ba boteng bohle ba Modimo. Ntate Motaung moruti maine dumela. Ngwaneso kgotsa le kae moruti wa go ke mo ratang a kagisane le wena morena a go sedimosetse mme a go tataitse a go neele tsotlhe tse di molemo tseo ka tsone re tla bona kgololosego mo Afrika Borwa wa democracy. Moruti wa me ke go tlotlile tle. a ke lebohe ngwaneso, a re ke re shebe makgetlo a Morena Jesu madi a ileng a fologa ka ntate. Ntate Motaung ke a tseba hangata re shebe nakong ena ya Paseka le nako ya Thathiso hore madi a ile a fologa, empa ke kopa ke dumelle lenaneong la Makgulong hore re ke re shebe a le ho mohla madi a neng a fologa. Ha! O bua nnete, madi a folohile makgetlo a fetang a mane le pele ho Thathiso. Hallelujah. Lekgetlo la pele Ntate Motaung ke bukeng ya Luka kgaolo ke ya bobedi temana ke 20 a nang le motho le mong. Lekgetlo la pele madi ha fologa e ne le ha Morena Jesu Kriste a ne a kenngwa selekaneng go latela buka ya Genesis kgaolo ya 17 go tloga temaneng ya pele. Ntate Motaung Modimo o bolela Abrahama gore ho yena Abraham hore o tlo tsebe ho kena selekaneng go tshwanetse ho bane le lebollo pele. Ntate Motaung lekgetlo la pele Morena Jesu madi a fologa a folohile lebollong pele. Ai! Mme ke kopa re shebe hore na hobane Modimo a ile a etsa hore madi a fologe lebollong pele. Hopola rona re moloko wa Abrahama, mme ka hona re ka kgona hore ditlhogofalo tsohle tse Modimo a di buileng bukeng ya Genesis kgaolo ke 12 tseo a di buileng mo Abrahama re tshwanetse re kene ho tsona. Morena Jesu Kriste a utlwe bohloko pele a santsane le ngwana bakeng sa ka le sa momamedi a ke tsebe hore na o re mametse o lokae, mohlomong o Mahikeng, mohlomong o Freistata, mohlomong o KwaZulu-Natal, mohlomong o Western Cape, empa o bua nnete Morena Jesu Kriste o ile a tshwanela a utlwe bohloko. Ntate Motaung ere ke bua lebollo ha le etse kantle, lebollo ha le etse mo bonahala le etsuwa karolong e leng Ai! Yo! Morena Jesu come so privately. Habana le tulo e leng private a utlwa bohloko ho yona e le hore nna le wena re tletse mo thola ditlhonolofalo public. Hallelujah. Lekgetlo la pele Morena Jesu Kriste a madi a ne a fologa ke pele ho Thathiso. Amen. E le hore nna le wena re tsebe ho fumana ditlhonolofalo tsohle. E le hore nna le wena re tsebe ho ba bana ba selekane. E le hore nna le wena selekane se Modimo a se buileng ho Abrahama se tsebe ho phethahala ho rona. E re Ntate Motaung ke fa ngwaneso ka Motsweding re santsane re petelle mona lebollo kapa yona circumcision madi ha ne a fologa. Ntate Motaung wa tseba ho bua nnete nako tse ding re na le ho utlwa pain, re na le ho utlwa bohloko batho ba sa tsebe Modimo a ba a responsible publicly. Ai! Pain tse ding di a patua batho ba ska ba di tseba. Ntate Motaung Modimo a re e re kena pain e be pain e teng e tsaya le lebollo ha ke ba ke motho a e bone. Hallelujah. Empa ke rata motho wa bona di tshwanelo tse ke tlo di etsa ho wena. Amen. Captain, my captain. Ntate Motaung ka utlwa moruti maine a nkgotla kgakala Kakata. fa a boela ko morago ko go Genesis. Kakata, captain. Modimo a tlhola motho a mmeya tshimong ya Eden. A etela motho bosigo le motshegare ba ja dijo tsa motshegare mmogo ba tlotla
ga nna monate go fitlhella Satane a tla a senya thulaganyo le kgolagano e motho a nang le modimo le yona ka tsatsi le lengwe ha motho a sena awa mohaung motho o tla ka mano a gagwe a botho a go leka go bona gore fa ke tswile ke latlhegetswe ke bomodimo ba me ke ka dira eng jaaka motho go leka go iphutha go leka go ikapesa go leka gore batho ba ska ba bona gore ke mashampa motho go setlhari o siela setlhari o tsa makakaba a setlhare o dira diaparo ka one mare motho o lebala gore dilo tseo motho a itirelang tsone ke tsa nakwana selo se motho a se ikapesang ga se dulele sa ruri selo seo se itirelang motho o montle o sa se fiwa ke modimo ga sena guarantee bona modimo o leba motho a motho a pelo a re motho so se apereng ga se sepe ka gore motho wa apara mabela motho wa apara tshele motho wa apara khumo ya gagwe motho wa apara ditšhelete tsa gagwe motho wa apara thuto ya gagwe mme go na le sengwe sa se lebalang gore dilo tse ga di nne le ruri go fitlhelela modimo a tsaya tshwetso ya gore go nne le phologolo e swang madi a yone a tshologe letlalo la yone la pese motho senior captain la pese motho ke sone se moopedi o mongwe a se fela a re wena morena nka pese ka matla wena ka sebele nkgolele sebe ka mehla e dile o nketse mohale modimo ga a bolo go kgathalla motho go tloga ko tshimologong go fitlha le gompieno ntate maine ke go utlwile o bua ka madi a sa bolong go tshololwa ka nako ya ga Abraham ntate motaung maine ke nako ya ha moruti wa ka Captain ore modimo ya re ha bona Adama le Eva ba ipatile ibile ba entse plan ya hore bo fela ba bona bo fuba ba bona plan modimo aba etsetsa di aparo ya ngwana bebeleng mpane bebeleng aba etsetsa di aparo ka matla date Motaung hanke ke supe jalo ka ye mo ba ithuti ba leng sola modimo hore ha hona mo matlalo a neng a rekiswa teng ai ma hore modimo o ile a tloha a hlaba phofolo pele a ta hlaba phofolo mariaso mo mamedi mamela ha hona pesalo ya bi kakata modimo ha etile aba apesa wa no keke wa ya ho modimo wa tuna msolefela sama Motaung maine bebele bua mansiamere mo rena Jesu Kristo eta ho lele ka batho ba ile ba mona a fela ya re ha ba ya ho yena ba mo thola a per ntate Motaung be sekro na le mo rena Jesu na dia absolute wa tsitsa hallelujah hey khatona mo be Maria solo ha mo rena Jesu ke constellation hallelujah amen Rasereli bukeng ya Luka ha kaulo kia 22 ke gutwa rena Jesu Kristo ka mo rasadang anka the inner cycle ya hae ba rutwa ba bararo fe ate mo ya una na ba rutwa ba lisonele na le metseng sone tso Kristo hona le batho ba sa sonele mabele access se bohloko ba moruti maine tlhokwana maine bo tla ba ra maine hona le batho ntate Motaung ba ke ba khona ho handlela bohloko ba ke ba handlela mo hlangwile point yo le ntlase ka yona morena Jesu nka de ina cycle anka procedure ko le Johane akhala le mama thabe bebele bua manso yana ere morena Jesu Kristo antoya simu sebaka seka le kana ho big challenge yes sir ona le batho ba ke ba emela
maemo a o fetang ona ntate Motaung e ka re ka thusana mamela captain ka mo ngwaneso e ka re ka thusana gore circle of influence ka rona ke be batho ba ka ema le rona nakong eo dintho di le ntle le nako eo dintho di le mathate Akata. ka yona batho ba re pota-potile go na le ba ema le rona ga o na le ntho ba e benefitang ba buile rona ba bua ka rona moreki ba ene founa gape ke miscall go na le batho ba buang ka wena ba sa buing le wena ntate Motaung mohato ngwana wa bobedi constellation bebile re morena Jesu Kriste a ba siya a ya sebaka se ka lekanyang le ha o petsa leso a humamara pena ya re masalong a maholo ntate Motaung mofufutso wa hae wa fetola diphophi tsa mago Amen. Maria ntate Motaung ke setjana bobedi gona jwale re ntse re ya sefapano Maria ke kopa re ke re shebe Johane Petros le Jacobo na ba o ka ba robetse ba roba Jesu yena wa rappella le ha o ba robetse ke ratela morena Jesu Kriste le ha o se ke wa ema hora ile mo le yena o ema le wena thapelong ya ka bua la ro bua nnete ke ne ke sa deserve ne ke sa tshwanela ho ithola empa Modimo a nne ha yona ka lebaka la hobane madi a ile a soloa kgethismane captain a re matha waneso Captain e ka re ke a mutla moruti maine Jesu a le mo bothateng a lebagane le leso Hallelujah e ka re ke a mmona motho o motjha a lebagane le botlhokatiro e ka re ke a mmona mme yo godisitseng bana ka bothata a lebagane le bana ba le ka mogare ga diritibatsi e ka re ke a mmona ntate yo o sa leng a tlhokafaletswe ke mosadi a tsaya maikarabelo a gore ke tla godisa bana ba ke tla netefatsa gore ke ba direla bokamoso mare batho ba irileng ya re irile a na le tšhelete a ba thusa ga tlhoka thuso mo go bone ga founa ga the subscriber you have dialed is not available please try again later a o tsena ka gate o tla ba gore ba ra ngwana ba re more o re ga keo mare ka gore bana ke bana a ba re mama o bolelle gore gayo ha o le mathateng tsala yaka thapelo le pelo ya rona ke gore pasika e fa e fela o lebe ko morago o gopole madi a morena Jesu o pele sefela se se reng le ha ke le matshwenyego ke lwana ntwa e kgolo nkeke ka suta bophelong hobane ke bolokwa ke Jesu o pela pina fa o le mo mathateng o santse o taboga ka envelope o kopa mmereko o santse o romela di-proposal o santse o saena di-tender documents tswelela o pele sefela o re lala ho nna shelane iwe wena morena lebella ba neng ba nthusa ba robetse morena nthuse fa ke tla mo go wena ke tla ke le lefela ke sena tokela morena leba matshwenyego ao ke fetang mo go one a le o sola gago ka 2022 a go tsoga ga gago go nne le seabe a go tsoga ga gago go nne le phetogo mo lapeng la me a go tsoga ga gago go nne le phetogo mo provinceng ya me a go tsoga ga gago go nne le phetogo kwa dikolong tsa rona a go tsoga ga gago go nne le phetogo mo di-taxi industry a go tsoga ga gago go nne le phetogo kwa Zulu Natal a go tsoga ga gago banna ba ska ba tlhola ba betelela bana ba bone a go tsoga ga gago basadi ba se tlhole ba ketekwa le go bolawa a go tsoga ga gago o re fe ba eteledipele ba ba nang le pelo ya Modimo a go tsoga ga gago ngwana a tswe ko strateng ko mmile a boele ga ya re ke gopola le gae la me morena go swaga gago a ska ya nna just another event go swaga gago a ska ya nna another celebration a go tsoga ga gago ene tsoseletso mo Africa a ene revival in our soul a
ga ene pholo ya setšhaba sa gago ntate Maine tate Motaung e re ha re santsane re le mono wena Mmanape mo le wena captain my captain le wena ngwana chief Moruti Maine hanyane hlabana beso re ke re tshware sefela sena. Yes sir, yes sir. Ohlala nami ohlala nami lona lishoni lilanga somo ubufikile Nkosi Akare ho jang ka tsama ka tloela ka tswa phapusing ya khaso ka sia ile jwalo Mmanape ka reng ka tloela phapusena ya khaso ka sia ile jwalo ka tsama Thuso e ha tsamela ke motswadi la bui bare bona mo mathateng a botshelo jwa gago ke tla nna gona ena tlhoko motho rena Jesu ga bona motho aro ke ngate ke tlhanane ena motho ya tshang lwena ene yo kene yo ka moso o tla go yo wa go tlogela wa roba Makgulong ya MOTSWEDING Kaka Tumelo yo Maine re tswela pele ntate wa ka re mading Maine mo fokei ntate Motaung root ngwaneso captain ha ka tauri madi wanana ke madi a re patalletse mamedi ke kopa o shebe re ntse re atamela
Sefapano. Ntate Motaung re nke ke eme kgethismane hanyane moo mofufutso o ile wa fetoha madi. Yes, sir. Hobane Bebele e ne le sebaka se lekanyang ha o ka betsa letho. Bua ntate kakata. Nakong ya kgale ha o no o etsa moedi wa hao. O no tshwanetse o behe mathe. Mme mathe a ne a lekanya mo o tshwanetseng o felletse. Empa Morena Jesu Kriste madi mofufutso ha o tlo fetoha madi. Bebele ya sebaka se ka lekanyang ha o bua lejwe le entseng limitation ha le betsetsa ho. Moruti wa ine ya mamene. Ntate Motaung o bolela hore madi a go hore le mo ba itse mo tlofela teng o tlofeta teng. Madi a go o sutumetsa o thusa hore o fihlele dintho tse batho ba itseng o keke wa kgona ho fihlella. Hallelujah. Ke kopa re epele Morena Jesu Kriste a tshwara mohato wa pele le lebollo circumcision, mohato wa bobedi le constellation, mohato wa boraro Ntate Motaung mamela captain ke humiliation. Bebele ba tshwara Morena Jesu Kriste. Ya re ba tshwara Morena Jesu Kriste. Ba mo isa kwana le kwana a tsamaya makgotlana le makgotla ebile le bile se le makgotla nka e isa kangaroo court. Kangaroo. Pamesola pele ya kakima mona ba leka mo controla teng ke ba mo etsetsa mo papaso wa mi. Amen. Captain mamela hantle Ntate Modisane Ntate Motaung mamela hantle go bolela ha le ba etsa mo papaso wa mi utlwa ha e ka ya ba one size fits all le ba ile ba ka size ya ha. Oh yeah. I want that the measurement just at me liquid component on the size zero. Hey! Go! The size zero. Hallelujah. Yes, sir. The measurement that's around. Mamela Kiabainka. Baenza, Mofa so one you. What size here high? You form. Oh yeah. You design. Yes, sir. Man said no weapon formed against me shall prosper. Against you shall prosper. Yes. My name. Captain, my captain. Tate Motaung re kopana ka nako e go se monate mo lefatsheng. Captain. Ke utlwa moopedi o mongwe a se fela a re mo lefatsheng go botlhoko fela mme fa ke nanao go boitumelo. Yes. Morena Jesu fa ba mo rwesa serwalo sa mitwa a se rwala a sa se gane ka gore na gopotse le kgarebe le le ko Bloemfontein. The signs pictured him. A gopotse le kau le le ko Galeshewe ko Kimberley. Kakata. A gopotse mme yo lang bosigo le motshegare yo tsamaetsweng ke bana ka ntlha ya coronavirus. Morena Jesu a rwala mitlaye a gopotse ntate yo latlhegetsweng ke tiro. A gopotse kgwebo e setseng e latlhegetswe ke boleng ka ntlha ya lockdown. Amen. A gopotse moruti o re morena ga ke bolo go rapela e kare ga o nkarabe ga ke sa tlhole ke a go rera evangeli Jesu a rwala serwalo se a itshoka ka gore o na gopotse the year 2020 ha o tlabe o re teng sefapanong ka bona morena re kopana ka nako e bana ba tswang mo malapeng o sa itse gore o ya kae
re kopana ka nako eo makgarebe ba sa itseng gore boitumelo ba nnete keng. Captain, my captain. Re kopana ka nako e basimane ba ithang ba re go nna mo tlelaseng le mo go tshwara style ke go change makgarebe go nna le banyana ba le 15 ke gona ha o tshwara style. Oh my captain Barwan a gopola le kaulele a re kana o itha a re ha rekisetsa bana diritibatsi ke gone ha tla huma Jesu a re ke a rwala ka gore ke batla gore tlhaloganyo ya gago e change o itse gore the real success ke go nna le nna mo botshelong jwa gago. Amen, amen, hallelujah. a shebile ntate Motaung basadi le bana ba robala ka tlala. Captain a shebile go na le di-cancer tse di senang kalafi. A shebile le kaule le tshelang ka go bolaya batho a ba utswetsa dio tsa bone. Jesu a itshoka a itshokela mosimane wa legodu a re le ene yo go kgolegelong yole ke mo rwalela serwalo. Tate Motaung my captain re bona morena Jesu Kriste a rwala go sena pelaelo e go sena pelaelo. Re bona morena Jesu Kriste mo nakong ya dipuo nako ya ditsuatsue nako ya dikganetsano nako e ka yona o ipotsa gore a modimo o itsena mo nakong e a go rara bontlogela mo dilalomeng tse le bona o tsena mo morwalong o a re modimo wa me a rara wa tshela rara o na le maikaelelo rara o tlhomame ka sedimolemo re Makgulong a motswedi wa tumelo. Momamedia ratehanga captain my captain mole wena manape Jesu o ila rekiswa ke Judas Iscariot watswa ha o fihla bitso lena la Judas Iscariot moruti wa ka e monga ha bua ditaba tsa Judas Iscariot ore Iscariot ene le sebaka kore ene le bitso la sebaka ha ke be jwalo ore hona temono Iscariot ho no dula Mascariot ore batho bana ba ne ba apara diaparo tse ka re mmese mme ka hara aparo tsena ba ne ba pata marumo ha ba ne ba tlo hlaba ka lerumo ba ne ba unanyetsa ha ba ne ba tlo hlaba ka lerumo ba ne ba o pota ka morawa ba ne ba o hlaba ka lerumo o sa ba bone Judas Iscariot yena ke yena ile nga hlaba Jesu o kore ya ba yena ya morekisang le ho wena mohlomo hona le batho ba tsamang le wena Mascariota a tsamang le wena ba ikentse metswalle ya hao a thiki dira tsa hao hona le Mascariota a leng haufi le wena a thiki dira tsa hao hona le Mascariota a leng haufi le wena a theke bona ba tlang ho qeta hona le Mascariota a iketsang ka ba o rata a the ha ba o rati hona le Mascariota a dulang a bua le wena ka nako tsohle a theka morao ba o qeta ba o hlaba ka lerumo ba o bolaya maine Madi maine madi Motaung Madi a re patalles hallelujah Madi a re lefelles hallelujah ke sentšhelete Madi ntate Motaung a tlisitse bophelo ho rona kakata ntate Motaung hape le kgetho le morena Jesu Madi a tshubileng ho yena ka o Madi ha se fela ha ba kenya mofapahlo wa meutlwa yes sir empa ho latela tsela eo Maroma a neng a sebetsa ka yona ba mo isa palong ba fihla ba mo tlamella teng hallelujah ba shapa mokokotlo wa hae Madi a solo yes sir Tate Motaung ile hore ho tseba ho phethahala Isaiah chapter 15 yes sir a itse ke ba file mokokotlo wa ka yes sir ba shapua morena Jesu Kriste
Yes, sir. Empa ke la ka sa captain ke re shebe maroma. Yes, sir. Ke a bolella ka jeno le na ke makwala. Aye, man. O ba neng monna le monse. Aka tlamelwa palong ka tsela e. Au. Masol. Shapua mokokotlo. Hallelujah. Masol. Motaung o na le ntse makatsang ke hore ha ba mo shape ka pele. Ai, kamera. Ba mo shapa mokokotlo. Kwatlo. Mokokotlo ke metaphor ya dintho tse o fetileng ho tsona. Mokokotlo ke past ya. Yes, sir. Mokokotlo ke dintho tse o ileng wa feta ho tsona. Tse re satane ha o tsheka. Ama tse dintho tsa kgale tsa 1985. We like such a name, Modisane. We like such a name, Captain. We like such a name, Primary. How to do totally let us shampoo. Hey, Captain! Shampoo and totem that don't the Rico will let the Tony Captain and Maneso. The totem only shampoo. The Akababuare. We know it's such a name. We know it's such a name. In front of some shampoo. But it's not Captain one. Oh, yes. Hajeso ashapiwa. Satani wita are ushapa mukwa. Satani wita are ushapa mutu. Satani wita are ukontrola morena Jesu. Hallelujah. Satani ha leboge gore ha shapa a ke a fola. O shapa Jesu me go fola nna. Hallelujah. O shapa Jesu HIV AIDS. It's an amomatate. O shapa Jesu kankiri it's an amomatate. Hallelujah. O shapa Jesu arthritis in amomatate. O shapa Jesu leukemia amomatate. O shapa Jesu hypertension yaruru. Emani. O shapa Jesu tuberculosis wali ka gore ka dithupa tsa gagwe ra fodiswa ka go shapiwa ga gagwe re bona botshelo. Jesu a itshoketse wena ko Limpo. Jesu a itshoka ka go itshokela o le koparase. Jesu a itshoka o le kwa Manamakhoteng. Jesu a itshoka o le kwa Mogoditshang. Jesu a itshoka o le Phahameng. Yes. Jesu a itshoka a go bona o le Bothaville. Hallelujah. Jesu a itshoka Hallelujah. a bona bokamoso mo go wena. A itshoka Jesu. Yes. A itse gore o tla lela sefela se sengwe tsatsi le lengwe. Kante Jesu na ntsampona. A ke lela jwa. Ampitsa a re ko honna. O fole matswalo ntate Motaung. Muramaine hariya kamadi maine hariya kamadi mufukeng ngwana chief kakata. Akata. Jesus. Madi. Jesus. Madi. Madi maine. Majia. Madi. Anmuta maine. A tshologa sefapano. Hallelujah. Ntate Motaung ona maqeba o morena Jesu. Yes. Yes, sir. A re tlisetsa pholo. Hallelujah. Yes, sir. Ba ya ha bua re tsa maqeba hae re fodisitswe. Mamela hantle momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Momamedi wa tshebeletso ya motswedi morena Jesu. Ha ba ne ba shapa pase ya ha. Ha ba ne ba mo shapa mokokotlong. Ba ne ba tlosa pase ya ha. O ska ba hlotse o sheba morao. O ska ba hlotse o hetla. O shebe pele. Le ha o tswele pele. Moeti wa morena. Le ha o spotsile ditlhabela. Ke o tla fitlha. Mamela hantle momamedi wa tshebeletso ya lesedi. O nna o etsahetseng ka morao lebaka halilo wena sheba pele ha malapele Paulusi ha bua ke lebala tse ka morao ke
ke hala pele ya pele hona le batho ba ratang past ya hao hona le batho ba ratang dintho tse shweleng hona le batho ba ratang dintho tsa kgale hona le batho ba ratang dikokotwana e re ke ba bolelle ka madi ya morena Jesu Kriste ba ke ba ba le access mo modimo a buisang teng ka madi ya morena Jesu ntate Motaung mo bona shapua morena Jesu ya re morena Jesu ha shapua thomo ya sa o ba ne bebele re tama e ba ha re fodisitse madi ha tsa topollo ya hlaba Topollo Impane jale ka di Matala ya le hata ka di Matala ya Thuso bua maine banka di pike re ba etsa phoso ka size ya di pike ba etsa phoso ka size ya di pike baka be ba ile banka wa di ka for 2 inches impa phoso ya bona ka ba ne ba ba tshore bosupo bokele ntate Motaung a romane a kwetlisitse ka bo a trainwe ho so yes sir banka di 9 inch ntate Motaung tlo ba o sheba na ba etsa jang ba mo khokhotela matsoho hallelujah Number 90 here that's all in ke go putsa mo mamedi wa sebetsa motsweding le sebetsa di hore nna ka di khweditse robo nine khwedi ya robo ona di tsentsha ha ka ya morena Jesu ona di tsentsha go tla gona ntate Motaung sheba na ba mo tsena tai matso ke metaphor ya mosebetsi hallelujah satana o mo mosebetsi satana o mo mosebetsi le godimo la hana ka section 189 la ro teka wa tsa mosebetsi bona le mo mabedi mo bolella seo ba sebetsi mo le aba tekela o rata madi ya morena Jesu a tla o buella ba sebetsi mo le aba tla o soya madi ya morena Jesu a tla o buella keta ina re tsamaya ngwaneso ai man wa itse gore ke rata ai ba etsa phoso Captain ba etsa phoso yela manape ba etsa phoso ba nka 9 inch athe 9 inch bulela hore hona le ntwe ntšha e tlang mme o dula kgwedi tse robonga ha kgwedi ya borobong e fela ngwana o ba teng wa etsa tate Motaung maine o bua ka madi ya re Judase ga le mo tlalelong o busa madi a re tsaya madi a lona nka ntšhelete ya rona ba presita ba re ha re nke madi ha re nke tšhelete ya madi madi maine madi Jesus hey tate Motaung Captain ntate Motaung go na sengwe se satane a sa sieleng tlhogo Captain go fologa le go dula go sefapanong ga morena Jesu ga bewe ke di pekere tsa maro selo se se beileng Jesu go sefapano ke lerato la nang le lone my captain mo go wena nkgonne hallelujah o fetogile le khoba la nnota Jesu o palelwa ke go ikgolola ka ntlha ya gago o santse o tlisa batho botlhoko Jesu ntse re le wena o mpeile mo tsepapano se go ba gompieno ha le phirima gore Jesu go sefapanong ka ntlha ya dibetsame hallelujah ka ntlha ya lerato le le kanakana hallelujah maine ka ntlha lerato le le kana ntate Motaung lerato le le kana ba etsa phoso jwale di a kopana banna kana maine a re ama maotung ba etsa phoso ba ya maotung ba etsa phoso ba ne ba sebedisa di 12 inch spike 12 inch spike ba mo khokhotela ka so 12 inch ka maotung me ntate Motaung number 12 we missing governmental perfection number 12 o bolela hore madi ya morena Jesu a tlisa ho tia ha mmuso hallelujah la ba ka ba le ka o sisinya ba keke ba o etsa letho hai
le baka ba leka ho seba ba keke ba ho etsa letho le baka ba leka ho stima behind your back ba keke ba ho etsa letho moruti maina o buela se khoa sebeletsong ya lesedi ntate Motaung le ha ba bitsa batho ba etsa dikopano ka lebitso la hao ba keke ba ho etsa letho bane wena o eme ka ho tia Maria Santa Motaung le ntho ye nngwe yo Satane a entse phoso kore mautwa na Jesu a go hotel yes sir una sorti re tla ra morana Jesu Christ ha tsamaya o tlo sala dipopisa ma Rona o tla bona dintho di loka o tshwanetse o ilo trace a dipopisa ma yes sir ha se ka matla se qualification ya se bohlale tsa trace a dipopisa ma hallelujah Amen. Captain. Ntate Motaung ke kopa o ntetlelle ke gore ke re nako ya le ko sefapanong tate wena ntate Maine ke a itse gore o tle gore tlhalosetsa gore ba motlhaba ka mo letlhakureng hallelujah ke a itse gore madi a tle go kopana le metsi mare ka nako eo a leng ko sefapanong le tlholego ya nna mo mathateng letsatsi la botsa tlholego gore go iragalang ko lefatsheng tlholego ya botsa ya raba ya re go swa morwa modimo ba itse dikwalo le batlhalefi ba re ka nako eo letsatsi la kopa go tswala matlho la re nka ska ka rotola matlho ke bonwa morwa modimo a swa dinaledi le tsone tsa botsana letsatsi gore ha o tswala matlho wa re rile dinaledi tsa wela mo fatshe ha dinaledi di wela mo fatshe lefatshe la botsa la re rona re ireng la ruruma ha lefatshe le ruruma dipupu le mabitla a phulela captain o etsang jwa ga tswa le godu mo tronko hallelujah ga tswa Paulo wa mmolai Khatswa Pitoro o ileng se mango sa rutega nya nna ka kapa ya pangedi Khatswa meyoneng a bidiwa gore ene ke o banna bantsi a tswa mo ditleng hallelujah Khatswa ene reyo sotla mosadi a fetoga a re morena go swaga gago go tlisa phetogo mo lenyalong la me ha ke tsena bana ba itumela hallelujah Mosadi wa me ha ke tsena a re welcome home my darling ha ke tsena mo goromenteng ya Afrika Borwa go nna le phetogo ka mokgoba etelelang pele ka teng hallelujah tate Motaung baruti ba ka ha o shebana ko emehlano metsotso le ba ho renya le shimele motso le monga jwale ke na ka hore re a phethela re a kwala jwale manape ntate moruti Maine re a kwala ngwana mme re a kwala jwale madi a tswa le tlhakore moruti wa ka madi a phetogo mo Afrika Borwa Maine moruti wa me ke mo ratang ka madi a re bona kgololosego bona kgolagano ya kgwedi le papolo ya borela le madi le metsi re bona le letsatsi le le fifalang re bona le dinala le dintse di welang re bona lefatshe le roroma re tota morwa modimo o dirileng phoso e kana e le mogolodi wa rona moruti Maine Jesus ntate Motaung ono sena hore tlholeho ine ka thula ne keke ya thula no sena hore tlholeho ine ka iphapanya ilo hore e ntse ka lentse melentse ke morena Jesu Christ hallelujah no sena hore tlholeho ine ka ya thula fela ntate Motaung go bua nnete bebele ha we bana re ho ile ha bana le sisinyeho ya lefatshe hallelujah Sisinyeho earthquake ha ba teng dintho di a fita mo o bona hore na madi di lefula morena Jesu Christ na dientseng
Yes, Romane Bitsimo, Mumamedi Watsebeletso, Yabisedi Motsweding Bashite Mobalente. Mobakumaneba utwaye tsuliten sisinya wa haibate watu wa modern hona tembona habona etweki mamna wa kipele hetsu atinya neke kaneho ya bopelo bobo. Yes. Gatema tangu shebile na komene ngona te ime de tswane tsere kwetelele na na Makgulong. Kule bo amudimo ka ore. Iba mudimo wila rifamo rawa arno skile murana Jesu Christ. Mikatello ntatemutahu. Mikatello. Arebona madi atsofa. Mikatello. Yes. Yemo masole waya. Ubani bane batsone so fanyo la kipe. Yeah. Impra le bakala ore. Ile baba miomo ya bona ile ya ro. Ah! Amen. Murana Jesu Kristo wa hai au kaba waro. Mona itsawa tso mamedi ona lili mtotso potoloa tseke kentata huena le hadi me design etswe. Uringwa. Ona tsone tsebe utlawo plomba ha. Empa kama dia murana Jesu Kristo utlawo potolo. Hallelujah. Ndatemota murana Jesu Kristo kiena yasakana rocha momoa hai. Baba ngai eyaleka enempa murana Jesu afika huena habamu yesale toreki bueta bayena prophetically. Ora le mane yodi nto dikekenza etsala. Yes. Kete lonta temota on the son hale msheba. Le bona rebo pela bosalu. Ai man. Ai. Yabale mkale rumo. Amen. The son of Murana Jesu Christo le fakore. Yes. That's what my healing is. Hallelujah. The son of the Renea. Oh man. Atinyano buwan nete ke kaleo sidiba siabu. Hey, maine. Hey. That's what the sarona tsenga habula sidi. Bula sidiba. Dadema county kuparike reshebe position e obane bale huyo. Yes. Murana Jesu nane hudi. Obane fapa no saine sulu udimo hosadisi. Yes. Let's pass. What's so here and never to bow limits on Havana Billinia. Ndadema town le sonele fax morena Jesu udimo. Let's very rubo mama ni riki buwenu wena. Bato baba tango bona ni khapa wena Havana Billinia Havana Billinia. Tumelo. Tumelo ore. Busuko bushe. Kama kama bona Havana Billinia wena udimo. Ndadema town ni ra petena le nana. Jesus. Kilebo dimore de morana Jesu Kristo ana stajo akali rumo wili hatu tuba ore bato baru twisambo soko hasiba tubata be bafishe lema ye more ore aliko fishe na usine tsubele ntwa seven sala impa bateke be baba khona no tepa level ere nguyo ay man ya ile na kama horizontally muruti ma ile soko akakata Paula sone na sabe alika fast. Amo stava le stature da temota. Murutua. Au stavo sopra. Da temota uniele lo sopra mena haba level nyaos kama sinyanato. Kama to basi level nyaos kama sinyanako. Kama to basa operating. Moruti wa ka ntate maine mo le motswedi moruti o tlo re tshwarele nako e re tshwere ya ditaba mo le motsweding ka mane e sei batho mo mamedi askis ho rekela shmele motsolomo Kgaso yena ya ditaba ho LESEDI FM o ikisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere. ena ke tshebeletso ya LESEDI FM SABC taba tsena tsa hora ya 11 di ballwa ke tsietsi mohwaladi ba mamedi khotso Lefapha la bophelo province ya Free State le rometse bahlanka ba supileng ba tsa bongaka KwaZulu-Natal sehlopha sena se ilo thusa letsholong la naha la ho batla le ho pholosa baahi ba KwaZulu-Natal ba maqakabetsing sena se tla ka mora hore